Sam Jongador Barshnong Wapung School East Gentle District Hakalai Turek Yong Kilawan Yakandu U Member Secretary Kamikalia State Pollution Control Board Dr. G.H. Hermang Ban Pershajur Yaka Jingbo Ika Kok Unit Hat Lukure Wa Tong Tiang Kabadan Hakashnong Mukham Jongka East Gentle District Habakran Baginong Tok Kubor Hadien Balayakandu U Member Secretary ke MPSCB Wahe Shnong Wapung School Uba Postling Dakar Ulong Bana Kaliang Kashnong Kayeng scam hakanongrem bakken umaila banbo yaka kok plan hakategathan ula pentip ru bakabot kala pentikna yaki bakken sapelong yaka jingjure biang yaka tega jaka banlam lada donni em ka klaw bala bo kerpang kabadan marchan bad ka jaka bala temu hakaba kila ai yaka consent to establish city banseng yaka kok union shushu loong baki sngokia hadu kata-kata namar kumba kapau unu omla banwan shishnong banle kabaman klem kajingtip jong kador barshnong ni wahi shnong kat kum kajing ong jong u kumno ka pollution kan I city klem ka NOC na kador barshnong kamin shwa ki dekat kador barshnong wapung school kila pensange no ya kajing tmu banseng yaka jaka shnakung kador barshnong kala kindit pantip baka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kala ai yaka consent to establish CTE yakate ka union haka nyotarek risaw klem da kinjok tin ni pantip shakipad ba pat shaka shnong let ka borsnong bagi nong shnong bagi khang itu bentrei gitu kuk apa skur mentap ni kendu se Meghalaya State Pollution Control Board kai ke bafie kran mentang i dang sumi na office yang member secretary yang pollution board ya bo jingli ki balai hadu dayo CTE kan ga kok ni ku ngisnong ngimya jing tip kai na gliang ko office yang pi na ne na liang doloi kong mo jing tip namar hak tu hi jaka gade jaka kaput sam jong kador basnong pung skor mandami intu na office yang officer inte terhadap yaklami da kli wele kamni le pi to ongi da khana gi idawan ni passport ongi le wan passport mu bi adu kluchnong ma to ongi wa da yo i gawi clearance now DFO wa ongi thot da declare bo item employee ni tang da yu ba pi nin ha video wa de sakhi wa to ha tu po to em kluchnong reserve force yang gedor basnong pung skor te man penlungok ga ile kami dong song ha wa la de wan gi sport mendam yo wa tong tiang le mo pernah jan itu te man go gi er gi ya ko wa i kam gedor basnong snyau si bahai ni kam te i kam gedor basnong im eladi wo wan dagwi wan gi snong wo tuklar po put sam i wan le he wan gi num tau kamai gi ya spa imam kami ada spa ela do ikara do le andre ito yo jing chat jing nang wo paka lada em cook factory nga api te gede ni prau klu chnong wara pesan yo ha na do wari maja I hadu kan ni than yo isu sakhi wa yo da he gi ikmen ni man syam sup I yo igel er pangat chnong chatau te nei te daw I ka modor basnong ya ga wada bu I wari maja im kwa penwer man gele ke jing sup la ni ke jing nang jing chai ke jing kemen ya ge pateng ge yong I chnong I rap ku kli ki nga bo jingli waktu ku em halal ya untuk kita ro efek mo yi kena gu wadang dep kha lani yi kena oda arlis nem te da boy de smart gi pliu yap smart gi pliu ongi I hab sumari be pa nga ongo hab le research wa pi kita ku em halal ya ha mutno mu khep boy gitu wa pen kita te smart yap gi pli kena gi pe yu ken yong I te da nga le bo ke jing percak wa yakni ke koki dalele im to em gutu lada em ga chnong mukhep lada to chapur sam ki meret chief gile im chai la yi yau psan ngetem pok per gi hoy tang ladang di lahe ko sa area pung skor idalele upsta bai tong chna gile myo igete to kwai wa kejing wani hini man de kejing snau si de snau in mato wa ong hasamen samen sa thop kat nu kejing snau kta bhawa temret athan man yin go kida tedem tan gi da de we sai wi le go pung to headquarter ng CNRD block upung man snau sarom ci kamwa dai sarom ya sorkar de wo ngam teno
Wala ong amte headquarter yung gopung sinadi itu wan sa kok iki yo ang es na man ichunong piyo man ichunong betsen. Te henry na ite daw imkwa yu chak lambeng ichunong ta imkwa cha yu ben cha imkwa yu do ye kita ga jing kemen jing snya sup ga jing chat jing nang ela do ya te spa pamper. Ya kan ne ngala de phone umenin ujubab nga ong tu por ba ngali yang tu ngam don klawong kum don klaw halor ka don tu tanga ngingin kendu ong ban kendu ban ngila syai ngin mana office yung tengin bo ye jing tho apo lais ngi hap hi ban weng no ya kan ni NOC ndai ban le kat bomenda apo ilika ndai tang bopung skor don bon gi chno po ilika jwai ka udaloi jong ilaka jwai to ubru hagi por de manu bru piang mo doloi to bru yo ge kno bru kam sida ta mana po kok pla po kok man cheng man mindset yung bru da ke ilka jwa to ilka ong no to ilkam to ilka wa yo gi wi wan u kende yo gi wi u kundok mana po ni kok factory pla wa wat u doloi tip ya i kam yu he chnong marjan chnong ke jing bakla doloi bon ma itu Kapor bakot publik. dikiring re hapo mukhep rum dan hapo skurum dan krikat paman ban man kok tak lekat paman tangi sunong ni sunong jongi apo pur san jongi nim ailat Atau kan ni